लोनना अखोगी होल नॉर्थ ईस्ट विंडोज टीवी की स्टाफ को इनका खुनुचरी याइफम मसिदे अखोइना ngasi टॉपिक सी अखोई यामना अखोगी मरुइबा टॉपिक अमनि अखोइना लोबसु याइ मरमदि हजिक नमझलगा थमीबा टिकेट सी करिगिनो कगिदोंत नमझलगा थमीबनो उगा मियामगी ओइबा ngasi लीडर खना होना मतमदा यामना ngana ngana sigi miyoisina leader oigani haibasi laukthokpa ngamdribagi maramsina karigino karigidamata madu laukthokpa ngamdribano masi question mayam khoi lei hatare ko adubu ngasigi topic si nainadingai mamang dai khoina hasit nainabu ya question ji yaifaba haji kukina ko terrorist na sangjala iba drug mafia don kangbugi laiba kogi lan haibtare ko maitai da particular maitai micham hatliba manipur thugaina silliba maitai da onjana nungmai kapi ba kangbu jingjigi lan ji ta singna loirabra haiba question ji ma khoi hana kalamba yaroyeba ko maramdi aikoi lanjigi oiba warosh naman lakti bhawdi any kind of topic in rakma tamda topic sindu ge mangoi na bada khuna lanj thatok ya ta porkha leiga ne bhasu siko maramdi hasu lanje aikoi lochalle na ta peace oil haiba khoi khudam amta phangdri ba ko peace oil na ta lochalle haiba khudam phangba leiba leiraga na madu center government amadi manipur government na madu ngasi manipur gi praja na kai khangan bi da bano ko hauji election tawduri si maram sabra or sadabra maram sade tawbigi no haina hauji se forcibly na ta na tawda ya da mom da changla ga tawno khon rai ne ba ko phare gon tawjira sino election do adi election taw matam da ngasi manipur da crime thuiba ngasi narco terrorist kumba agogi adi meman ta da ba thara si pramani ko meman ta da ba kogi illegal immigrant me amna ngasi manipur changla ga manipur chugai na chinba me am je ngasi center na state government na madu khangna moi da action lokpan ngam jiban kai gino adugum action lokpan ngam da ba adagi center gi platform da lepa kan da parliament da pham kan da lepa kan da law wa ngam ngam da bu do adugum bagi pen da me am si praja ko phawri bane ko adugum ba pen da me am singdu adu hajiti ka dare mang da election tare adi karam miyoi da ko na vote pira kan da kana da vote pira kan da manipur praja gi awaba manipur gi khogi lam kai ro da ba khona ba leiba gi khanba praja gi khanba jati khanba miyoi kana no ha ba ji ko yeng chang e ba ko aduna khwai da maroi na si pen ri kana da no achai ko ya phabai question da ko na nai na bya point amani yauri hauji ga ko BJP manungi leiba ticket si oining mami election ko oining mami election number 1 ai koi oira kadam mi si kayam yam na ki lan si da miyang gi bateng pang mi no miyang gi thok to mi no miyang gi ta khan mi no miyang kam chami na mi no jingong ga kam chatana adagi den imai ben mayam nga si ahin dang khak na yari ibam ham ni da kari awara pa men chapang mi no na ta kana ai koi leiba issue ji da center yong na pen da kari kholaw law nga mi no ai je ko yengdui ne ba ko adu sai area ji da koina particular chief minister ji hauji lebi honorable chief minister ji koina sai area ji yam lu da da pot kharlei kano yai fa ko adu any ining tho ibe yai na tagan hauji kari ba khogi respected khogi RK Ranjan ibe yai na tagan khogi BJP gi leiri ba koi president khogi ise sardaw ibe yai oining ba mi mo election mo makchi da ko mayam gi manung do er ko mi mo er ko dudi adu praja jing madu nungsi ba or nungsi da ba manam sa ba people ne disi lo shino ba ko sai area ji koina kumna yengba yari si honorable chief minister si cookie jingna honorable chief minister si cookie jingna hojik tawri ba magi taliba demand ni manung da honorable chief minister amane ba ko honorable chief minister ka demand hai taraga di honorable chief minister si magi chief minister post lokho matung koi wari saji hai ba ji mamang da cookie jingna hagi ba demand amane ba ai taraga di hojik lai hojik si center na chief minister si cookie themna mo khona matam da cookie themna mo khona matam da honorable chief minister si namdana ko MP thagi dra habagi jingna budune bakha leiri siko adu tara gadi sai erena ji da cookie khak themna hona matam da aikoi gi manipur gi leiri ba government gi leiri ba leader me aming je oyening mong do oyen no sananing mong sanaba adu tong to phim da lakara gadi cookie na pala bra potune lakti question je ko akono ye phaba adu na hoji khona haining ji come to the point but aju dai honorable chief minister ji ta sengna se mangonda tike se pisal matung da oira kadam consequence kai no ha basi musu yamuna khangum changi ba ko maramdi leiyu posak si da cookie singi harau na ba cookie singi pe na hona matam da manung da ko da political class ma ko mogi manung da political class ma lagna mami ma moi oira haninga shu lekte ba ko haji ko yengjeri si honorable chief minister si ko ta sena thok to matam da yam ware ma je ko yengon da magi leiyu political BJP manung gi leiba structure si ba da mo masin je unity oi da ba unite oi da ba majority with the vote car leiba mayam je ke dawre vote car leiba BJP gi majority leiba MLA sing ji ba mo da maximum majority mo da support to bi da bhai tare ko masi khoi khang po ni de na ko aduna adu ma mayam sin maram kan da ma je CM mo ya thok to bu je mo da yam awa mo je ye ba ko
aduna ko na haijning isi CMC sindok kanda CM oining ba ko CM oining ba mi me ama so chi ka doge bu mafi senga le ni ko mafi senga le ni da le ni ko issue that le ba ko sagi kuki narco terrorism na taliba demand kuki narco terrorism na chanjel iba magi apamba kuki narco terrorism na khali ba magi agenda sing je karino ha ba khanda bida ngai honorable chief minister ji ngai le thu organ le shit laga na tagna hidam ma da magi live si kano ma sakidam lamim chila kanda suma kanda magi post to magi chokri magi table dum lawra loire ai oi lore kham kamu yokhla ini mar sidi ko masida mara mar kan kai dawagi bu political ni leiri ba manung gi leiri ba phajagra ba niti niyom jing do praja singi oi ba kholon da kai dawagi bu phajda ba ko politician ni kai ure ko mongon ta do mi na yamna khogi ngasagi yamna dirty to mi na khogi haina leiri pramani aduna ji ko na jini ji loina maki nate leibiri ba BJP gi manung da well qualify oi ba matik cha ba yamna intellect oi ba me am su yauri ko je fa ko ai ko na hajan ningi di hajik leba erenaji da hajik leba film da hajik leba film kuki na taliba demand maram jara madi irang lem da bo eragadi irang thom da bo eragadi yai phawai khoi kashu hai da su ai na pramani aja asam gi leiba mamang chief minister sonowan do dum thar jima ebi thar jima ola sang ko aduga hemata bisa sama sinarmi sidi ya bu ya na di nung sinarade do moi normally phajda english ga to wi ai ba hajik leba issue ji da honorable chief minister ji birenji tamo birenji shindokpa na tara loksok pai basi kuki singi one of the magi oiba agenda da yaw part number ne ko madu tarna ba hona bada ai khoi ni ya bara tara chedna silak pai je ai khoi gi leiba chief minister je thoi ustab ne chief minister je not only for maitai war de ko hajeri siko ola sang ai khoi ja hajeri manipur ki chief minister ma hai base any community mo ojunu ka shukai de ko oining ma community mo ojunu ka shukai de chief minister hai ba post bo de khoi na honor to bung thu eb mandi he is a ai khoi miyam gi oiba leader ma gi post ne ma pai je me leba ga tu ne ko adu moina particular maitai ni haina sacking ng targanda chief minister ma tabak moina ngang wai da soi da bang hai kuki ml tara na nga ki ml gi against cm gi against nga ki ko ni ure da ko jai ba adu hojing nei issue je BJP manung gi hojing nei ko kumthang ji yam lui ko hajing ni se yam line lo biar man di praja sing go sentiment no gi ngi moida praja sing gi oiba wakhalo na ma BJP na hojing kai dor kani ruling da BJP gi government kai dor tu no Congress da opposition da ko hai di big brother gi role lori ba Congress ma di BJP da miyam gi karo ma yeng le boji ko miyam na kai dor ko no mo thadok tu candidate kana no kaya mu yam na miyam gi awar da ubami no kaya mu yam na mi sentiment ubami no handa ki kuki narco terrorist ki war tha tarama tu war di da kari dai talo mi no kai se miyam na yeng duri ba di fa ko aduna masigi yam crucial ba manung sida kai dor ge mu kuki narco terrorist ni na pamba kuki illegal immigrants ni na pamba masana masabu ka duni chagi indigenous ka hajari ba ko mema da kangbu su ka dawrage bu honorable chief minister se particular maitai masamu ni ne oibagi ni ga na ha ka mon challenge so ka maitai mangon blame tor kan da CM post lo thon khona ba je mase ekoi ya bang amoy ko ya ning die ko aduna sai nazi da ko hajari je maitai gi le bi ba BJP manung gi le bi ba MLA sing ju mangai gyan tabi yo ba hai da ko gyan tabi yu yam na consensus ko ba miyam na ya ba miyam gi da khang do mi ma yeng ga thadok yo ka shu kai de ko aduna tadna kuki sing pama mong da puninga mai da puno khona ka na ka sagi divide policy sana kan da honorable chief minister jin nam da chinga pugi na bagi khona bagi lalong chief minister phon bok thu hai bagi lalong adugi mo ta demand mai am sin yaw ba mai am do thabu en ohen gi na lambi chila ko di le pham ma se koi mikup na hum sin yeng changi aduna hajik loi film state da honorable chief minister ko hajin ning se honorable chief minister gi tawjarak pa ma gi thok thing muksi war on drug poero agogi forest area da enclosure to lam hejra lai ba refugee koi illegal immigrant mai am poero whatever mara tawning mu thok khre le ma poto ngasi ba pung phan da ma bu magi life ki history da amuba kalima ta hinna ba siliba kuki narco terrorist na pame potosi madi ai phanganda ba chumuni khale ba ko adi lanje magi batam thoe ji honorable chief minister gi batam thoe BJP gi lai binari minister bi ba MLA besing batam tho bani na moina madu gi solution problem changi ba ko madu lo shambiram dra ba madu warashin problem dra ba adu hayang tungda hore miron jina kai da ge bu thoklai ba lan thokri ba lan sigi history mi rakum batam ne moi batam no oibani moi batam taramani hai ba sigi oiba amuba kali madi praja singi oiba miron ko shona le hongni ba ko madu ta hole hai taragadi honorable chief minister na kha chi kanda hajik le yo phiom je lo shen min na woro china woro porna ba bidam ta achong thongda amal lor kanda chap chana khoi hajik kasu kininga le te na union home minister na zuwa union home minister mamang ko ba space phongdo ki ba le re hajik manipur thubi irang je external action yaure ko mapan gi mitok ki oba ahen ba external action yaure haira bane ba edudi external no da khogi security threat to ba je india threat to sa manara bane ko aduna maram ora kan border fencing to godoi ni fmi 100 din ka da mon haiba mayam nungje kuma sana yam clear na haira bane adu hai tara ga di ko haning na go ahead to biro na to biro within one day bang lu ni ga india ko to khaladi
गवर्नमेंट तो खरदी वानी मुंग लोइनी कइनो हजिक तरी पोसक से कुकी तुमना हालो हावा नते कोई हाइजी पोसिको कुकी सिंदुगी मरकदा इंसिगेट तौरिबा अदुगुम खुला एफो पाइगा नार्को टेररिस्ट तौरिबा को नुक्सिदना सिलनिबा मरुइना मिचमना नो ओजलक मै काबि कंगु सिंजे तकथुप यारे न गजे फेबा अदुगी पावर दु तौबिरो कोई हाइजिनिंग जे अदुगी पावर तौर मतुंग दे फम तागे तासनु को जाय फोकर फम तागे तासनु फम मदुने मियाम नबु यारदी को मियाम नबु यारदी प्रजा नबु यारदी मसिंग थिंगम दबा दम ओगिबिसु याय प्रमाणे अदि कुकी थेम न होना मतमदा चील चखकान मदुदे लाखदुबा मागी कंसिक्वेंस हाबदी मदु मियाम नंगना होगदो फतबदुगा आई लेबाक करना बिदम त मियाम करना बिदम आई अफब थख तौंगनी तौगे हायना खरका फम तारकान द मदु मियाम नंग यारकान द मु ओहेलको लीडर दुगा अनि दुगी मेरे डिबेट लेना बियो गेफको अदुना हजि खुद हाइजनिंग सी हजि टिकेट पीदबा साइलेंट दो थंबाइजे मसे अफब खुदम नते को तसेंग गट्स लेबा पोलगन पार्टी अदुगुंबा बिग ब्रदर की रोल लो पार्टी अचो पार्टी में हाय तारगदी था मत गायब मितानी कुन गायब इलेक्शन जिबाउदा अखोई सी कैंडिडेट से ओहेलनी हायब गम दबा इसिदी को मुगी विनेस नेबको मुगी असोन बने हजि लाथोप यारे का याय और का दबे वोट ले पैसे का गने लेबरिंग अथनी को अदुबु का दिते मतनी अदुबु अखोई मियाम यानबा कैंडिडेट न पुथोक पाइबसिदी अखोई मा ओहेलजी हायबो काना दबति चारगदी तुम ओहेन बियाय न कनो अदु पुथोकतना लोना थंबाइजे अइतारगदी मी दुगी मागी मगुन माई क्वालिटी माना तौरिबु थौदांग माना लोगी मथौ खुदिंग मक्से अखोई नैनना मतम पीद्रेबको मोय खन खलम बियाय बा हजि दै पोसक से के दौरे अखोई मणिपुर की लेबा सिट मयाम से सिट हुमफुजी मनुंगदा मैक्सिमम सिट कोई 30 प्लस को 30 प्लस दी कोई बीजेपी ना मेजॉरिटी ओय लेबनिना माय केंद्र दगी एमएलए सिंगना दायित्व लो कांदा याम लाइन कोई वोट का बि खलम सु यायबको अदुगी इशू दो हनति नतेबदो मियामना कीदना नत्रगना हाइबा हंगोबगी नत्रगना माना तिनरिबा मयाम दुगी ओयबा कनोमदा अखोई फुंगुक तौदी ओरम बियाय अदुबो हनकी प्रजासिंग सेंटिमेंट अमनेबको हाइबना मत तवनी तौना मत तौकने हदिको अदुगी पोसक से तादना बगिदमक तो हाइना मतम चाना एनी पोलिटिकल पार्टी खुद बुसनु ओइसनु को लेपि निंग खुद बुसु माय हौजिक लाखोब मत मोरे वोट लेपने हाइबसे आई मियाम नि थबक तवनी हाइबसी वोट तसिंगना लेपके खनमी तारगदी चाही मि मांगदो रजु थांग मांगदो रजु तौर चपया पोनी को बरमदी माना तौदोबि थबक मागा तौदोबि थबक मोंग मागी नीति नियम वांग संगांग मागी बिहेव माई कैरेक्टर मियाम सु मोलकांदा मियाम तो तिनबि यामीरा मियाम तौगम मीरा कईदोंग मीनो कथोक मीरा गाइजे येगा चरका मियाम दिस लोगो तबने को होरेन सागी पोतो आई पैसा पाइबनी आई मसल पावर तबंगम बनी आई तबंगम मैम ले खल कांदा होरेन कनानो न खंदबि थमका हो लाजा पुथुर कांदा तो मो ओहेलाली तो खिन मदुदी तो मदुर कईदरो काय क्वेश्चन लाएबको अदु फोर्सिबली आई नंग गमना न तरो बहुत कहांगनी हाबदुदी मदु का की बदी याय जेफबको का की बदी याय दो लेबा की ओइनदी याम इंटरेस्ट लो रोय लेबा की ओबा मिनुंसी ले रोय अदुगुम लेक्तो मैम दुन गसे कदरे लेबा थुगाय न मसल पनदा अखोई हजि इकाइद्रो कुकी एमएलए तराजना कुकी की एमएलए तराजना ओजा संगसी आई सेंटिमेंट खसो संगजगी छौबिनुको कुकी की एमएलए तराजना गसी चैलेंज तौरिसे अखोई मैतै प्रजासिंग खतना तेबा को एसेंबली ले होरिबा रेमेनिंग ले होरिबा एमएलए यखैदो ओजा संग एमएलए यखैदो मोइना मवा लौदे हाबने मोइ तौ चैलेंज को इकाइद्रो कुकी एमएलए तराना तालिबा डिमांड मरम चाय और चादी जी टेबल ने नबीरो नौजे कौरो इनवाइट तौरो लाउन पामी डिमांड सेपरेट मरम चाव चादरो लेने लाउन तौरो नोय मीदन न काबद कफनगनो मिचबदन न कफनगनो गाजी मोइ हाइबे यारेना कुकी एमएलए तराना ग्वादी लाउ कौर है अमु चटपा देरी लाउ कौर है अमु चटपा अदु लेमौ एमएलए मयाम जिंजिबु कुकी एमएलए तराजी ngam रसनि को हंगरी पोसिको अदुगुंबा अदु याम सोनबा अदु याम थौना लेतबा मोइ कुकी एमएलए तरा की चतारगदी पोस्ट लेबाक दिन काय ताबरी कनो अगर अजाय याफबा खुना जायजनिंग इजदा गस कदि लेनम ताइदा एमएलए मयाम जी मरक सिदा गस एमएलए मयाम याउरी कुछ खंगेबको लेबाक खनबा मियाम खनबा मछागी केंद्र खनबा अदु कुकी एमएलए तरागे मयक थौक तौग एमएलए मयाम याउरी खंगेबा याउरी पोतो मोइ अमा नि याउरग जु मयाम अपुन मदु मानाद्रमिना मछागी एमएलए तराना हायस खना लेरेबको कइदम तो मोइ तराना सिदा असेंबली जिबु फेंग लमन याबरने लेबाक जिबु इरांग थोन याबरने तालु ना होयस मोइ तानिंग बदि मान तालु सेंटर द तानगेरा मणिपुर गवर्नमेंट तानगेरा मोइ तानिंग तानमदा कछु सावरे पीबा पीदबा दि कोने थौने कईदम तो वाई मोइना कईदम ता मैते ओजन नु काफीबा कईदम तो वाई मोइना कईदम तो मी बिचम किदम हालिबा डेट 3 मेगे डेट 3 की हौरखिबा पीस रिले दुबु AK47 पाइरगा पीस रिले सपजिबु ओला संग याबरने सिबो कनो पीस रिले नोबा कोइ हाजिनिंगिदना मदुगी ममांगदगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर संगा गदो जिम्मै थागरे अदुगी ममांगदगी मैते खुन चा कांद नोय याम थुना चलहरो न मैथे तब होगरे मयाम को मैते ले संगै थाबा होगरे मोगी दो एजेंडा अमने अदो हिस्ट्री बने नदे यार साइज द खोने याम कन बायस इंजन वालते ममांग द कुकी गा नगा थरो गिबो लांजी जुने मोइना तौमिबो मिसन केम नतेबा मोइना
लेरिबा मोगी जगह लेबा लेबा मी खुदी मक्से नमजल लगा तानथुगा मोइना ओइना दुमिना तनो खना पगी मोइदा को अंखल लेयेबको अदुना मोरे दा हुजे केदौरे नगागी सिनाव मयाम चंगमा सिक ngandana pra chila khidno sang and moy loiba necessity tasieng na moy tawi film sidi drug karbar taroga drug tharga pasam yam talaga khulai population la kan ka dogibu community masa yam nje nahol thamakan da mogi oba manglan ama mogi thai cookie lim gai potu ko cookie lim gai potu tarna sin mogi manglan du di ekoi yam ngam oiba ko aduna ko hoje haining si BJP gi leiriba ngasi ruling bai bi riba chaw graba ngasi big brother lobi riba political parties na mogi oiba ticket ki mi haji phau khatok gam da bhai se tasina ikai ningai ne ko adubu planning plan le ram bi of course ko ju khangi ko angang oji ko political oiba pot khre khangmi ubanga mo khilei ko rajniti se ekoi pang to mu chu yaroi ko ai ni dina issue that miyam ki damakta vote lep ke na thok mi du di ekoi kachin lum thau do mate ko kachin lu thau do mate phal lai thama matung da magi mathau magi thongna magi guts ko yeng do ne ba jai fa ko khilna matung da miyam na yabra yadabra kai to buna khana do ne poto haji upai lek ka ke do re एरम देता के दौरान है के दौरान कोई सन नसीब आकर लेवल पे प्रेशर फंगे अपंग मंगा अंदर करो तो पिजर फंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नम देना कोई यारक्त्रे अमगे मंग यारक्त्रे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओइना कोई एमपी लेवल अनि कान हायर कांदा ngसागी चिंग बुथुखिबा को कुकी न पा तालिब डिमांड जिंग जे ngसागी फंगना बहनबा कुकी न तालिब डिमांड जिंग मक्सिदा क्वाइ साथीब डिमांड मा हायर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फंबथु आइबा मोगी आसाले जो पोट अमने मदु ताना सिनबदुने खै वरो रइसिको अदु ngसागी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हजिक चगले भी समझी दा मा तौजंग खल थौसे सिमदि लोशन बिरम हाबजाय थमजगे अदुना लोशन आई आन फर्स्ट राउंड दे हाजनिंग से याफबा एनी पॉलिटिकल पार्टी था अमत ngairaba numi tarani kuni ngasilaba asida piriba kanosi ko date of making nomination ji issue of notification je 20 March ni pirisi ko adu date of last date of making nomination ji 27 March piri ni 27 March je ngasi tai kyarong tai kunni ha kuntare numi tai ngasangre numi tai ni da ngairaba nomination fine to numi tai ni da ngairaba ji baguda party achobujin ni candidate puthopang ngam da bai je mogi marum kari thamige abune praja miyam je apang sipi thotu ose ko praja miyam ji moina any nungdum khilo chu piduri bra ko chaishu bu khilo chu piduri bra natra na batin nam khilo chu ta piduri bra phim khoi dudi yar roi ko haji thoi ba tha tara ma thoi lanje khoi ba khangna haji candidate lok thok pi ro ko any political party candidate lok thok pi ro yenga se candidate mayam di mam tu dei khoi na miyam ni yaba miyam ni voice lakhi ni permane adugi poto khoi khanma matam change hoi vote ka ba dudi mai maraki ba ki wani ka jun ke sukai de adubu nafu sapu taro ka vote ai di aduna heng manipur leibak kan ma jati kan hona ko di jai awa di orkane ko aduna puthok ka mi do puthok pi mi jing du haji no mitari da ngai re mi tari ngai je lakhu pi matam yare yam yare so jai ko lo thambirenu aduna ko haji ni si manung da sanai bu lam yam je heng last da lai political party singina ai koi party ki se nungdum ma khille koi ma yana khilla nungdum se vote pi wa koi pi phim du koi yam ngamroi ba ko yam chakhola matam ni haji angang masa khori ba yut na ma yam je yam na koi chahi tara ku ngunthagi ni fu khagi chama gi koi usunma ngam ba mu atani ko aduna haji lai de pusak si de koi ai koi na khwai ki ri si ai phaba haji sai da manipur war ji laktu ne ba ko manipur ma sun power je sai da clear distinct problem la e ba ko kamai la ke bu ai koi na putho khin ngadar mi se ko miyam na yage yaw du khoi leira ka ge habni bu tro adudi praja miyam jing si ti ke doge lan manung tawi ban lan manung si da kuki nar ko terrorism jing leiba ga si tha tara ma chu ban lan si da freely women to ngam dre business to ngam dre si ko pesa tan ngam dre leiri ba khoi hard city manung si da ai khoi ngamjaba pochai khara haitare ko amana yuon ba amana leiba so shuru election ga hojik tilo ki jing maman jing biro alu ki jing maman jing biro cha thara mayam si pochai maman jing biro si ko si mayam jing marak si de khoi na nasagi di election में आउट लगा ना सही पोतो मीसिंग जे लोइना वाना बनिना पैसा ये लगा वोट का ना वोट नहीं हाबदुदी अखोई पामदे अदुना पैसा की लांग सिजु को हनती परा तमी तम चंगी अदु लेइबा इलेक्शन हनकी इलेक्शन जे मरम ओरकांदा लेइबा कुकी ना को टेररिस्ट की अखोई मंगलान जे चिवु मपुंग फाना लावबंग ममी अखोई खनम चंगी अदुना हौजिक लेबिरिबा अखोई ngasi topic si haidare ko अखोई सस्पेंशन थमीबा अखोई टिकेट से मसी तुले मतम जादे मरम मत कोई मतम हेले अदुना मसी याम थुना हायम डिक्लेयर तो बियो हंगसिम डिक्लेयर तो बियो मी मस खंग पामे खोजु को यंगनिंगे अदुना गसाय दुगा तबु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे गसायगी लेइबा कुकी नार को टेररिस्ट ना खलिबो खलोन दुदा अखोई अदुगी लांग ददी लेइबा मागी काउंसिल मिनिस्टर एमएलए सिंग थुन बिगनु मागी मथौ तहलु नोय मयाम मथौ तो बियो को अदु कुकी नार को टेररिस्ट ना अखोगी लीडर मा चीफ मिनिस्टर मा सिंदो कांदा मोगी अपा फंगनी गायना मोना खंजबि मंगलान दो अदुगी पोतमदि फंगन जनिंग दे हाबस खामदगे आन परसो